Yemo kwa bado Adom TV bedroom jumedia ede health tips eso apomuden komono to sa fi juadana baba pemene day wiki mu nyina yakasa fa neuropathy ho ana nerves damage or nerves na ewu ana essay ene Dr. Dubuatin na dwumakuo endpoint nso wonwada roma eno mbo ya chidoma yenya mpanimfo ne wom di nkomo ewe apomuden ho ni die mu mesel so yare nko ade ya frem na omo branches ne doso ba ne number ne de obia kra ya woni ne kra ya 0244867068 ofrenwa obejo so oti adwoma na wo twi mo ne yesua de bebre doc yana se neuropathy ti ne treatment no eti say ye ba yo medase na wo twi nyina from adwada kusi ne Friday ne yedi nkomo afa nerves na nerves no de e kan nyina no se entini a se de entini bia moja fam no sa nerves de moja mfam ya atenka feeling na sensations and the fast nerves in them na sa nerves ne bi wo honam bia ne ba bia wo ya akola wo ye panye wo ye nipa nko ade ya wo nerves ne boa ye me ete asem me ehu ade me ete wo namwa na bibi twawa ana so wo nsa se nsuo bu ka na okata wani a bo se we nsuo hie we nsuo nwunu sa nerves ne boa honam bia no na honam bia ne ba bia nerves ne bi wo ho sa nerves ne break down wa adi me na bese was adi na ato wo ene nti bo so obi wo ha na ne nerves no de woni tiri mu e pense cranial nerve no e na ato chema akora ko school wo hu ade ye ka se teacher be kan was repeat after me obeka wo jai be 5 minutes na o de chere no na ne refi forgetfulness ye mo sa akola no hwehwem na ne nerves no cranial nerve na ho ato chema forgetfulness we obi wo de ade to a the next time wo hwa wo hu no ni nyina na nerves na wo na dwemu na esai obi wa ne nani na ni kusu wodi wani akọ hospital doctor said wo hu ade wo wani no because ya ni kwa wa no a easy to see do abo say na nerves no e say optic nerve no na break it down into hu ade hu ni mienu obi hu ade a hu ni black and white ade na anye tuntum na e fita obi na ni guso pa so no wotwamu a wa hwe ya because wo mpenipa wa hu kura nerves na wo ho na asai ene be kan say optic nerve obi nerves na wo na som ne fa ne cochlear nerves se wo de ese ya se we na se ya ye kasa wa ha wonte to so wo de wa so no ha de na akwakoje na wakote saa yi no obi wo ha na so no ase de nsuo ene gu na so ye no wonte hwe na se cochlear nerve na se obi wo ha ade bon a wonte ade ehwama wonte ye be kan say olfactory nerves ne de na say obi wo ha na nimu de no ne katrema so de control ema ade da wo betie ade anwuna wo betie ade hia wo betie no wo ne katrema so ye be kan say ida lingua anasa hypoglossal nerves ne de na damage odidi because come the no odidi ontebe eno so ne de na break ye wo nerves ne bia wo ye nimu ye be kan say facial nerves wo de ni break down wa wanim no kan pepa wo sere a obu ha wo sere abaka so wosu obi so kwa ntime nsere ase nanim no ya twetwe nanim no nyina ayi smile na yin nyina afi nanim don je hwe treatment yes enti sa nerves no before me kotu nerves ni break down wa eno no timma ananse chechew ho hyehyew bibi ne nam ho nam duanim waposo no waposo kwan achi wachiri nkase wo joint nyina no etimi yoya obu a ho nam ba bi timi wo so na wo to ase twetwew ne nyina no eye ho sunsuan so treatment here ye de nerves no so be so nerves no first of all you need to identify the type of nerves ya aseye okay eto ho nerves ko na aseye no a na obetima nya aduru a obetimi e de akorete na nerves treatment no ye no ma mienu first of all no apart from say wo ye physio enti wo ba endpoint to me hospital bia two nerves as bia wo physio department enti wo kwalebu neurosurgeons omtimi boa nerves no a omo physiotherapy sa na endpoint wo physiotherapy ansa na nnuane a eni kwase wo die enti nnuane a wo bedie entertainment tweet ensa wo betwe ho afini ho energy drinks wo betwe ho afini ho meat and as citrated food me mbobo bidin srade nnuane de fafa bread ni ye de saa no nyina no eya de se nerves no also otwe ho firi ho na wo di more fruit and vegetables na why exercise and na yetimi boa etimi di san nerves it is a wo nerves ni na adwo na sa wo any of the signs ni bia wo betimi afre endpoint to be particular ya de bia how bia so no endpoint to be particular no frɛ ya ye beje wo so frɛ ya no pa ya ne ni nkomo e bi ben wo pa ne enka ba bia direction no so wo na nkyerɛw 0244 86 70
68 0244 86 70 68. Yeah, that's Papa Pafasidama Doctor Duboatin and Point Homeopathic Clinic. Now, what she moans said, oh, boy, and pants. He said, oh, how be and the Emmy then said, then now was Sasha here from Monday, or back in answer, because if Friday, and I say, Nin, all the tough on my Mr. Friends is here no more. Now, what you be Simon say, one quantity of more dinner, but say she near the come for Freya Pomodin and Como and Point Homeopathic Clinic. 0244867068. Me dey fear amankwa tamakle me da se me da team no so asenkwa modin wo ho a na wo twe besimu e be share.